Del sicariato económico. La última parte. Ahora viene lo del Banco Mundial. Sí. Rueda. Furthermore, a cursory glance at the performance record of the World Bank reveals that the institution, which publicly claims to help poor countries develop and alleviate poverty, has done nothing but increase poverty and the wealth gap, while corporate profits soar. In 1960, the income gap between the fifth of the world's people in the richest countries versus the fifth in the poorest countries was 30 to 1. By 1998, it was 74. While global GNP rose 40% between 1970 and 1985, those in poverty actually increased by 17%. While from 1985 to 2000, those living on less than $1 a day increased by 18%. Even the Joint Economic Committee of the U.S. Congress admitted that there is a mere 40% success rate of all World Bank projects. In the late 1960s, the World Bank intervened in Ecuador with large loans. During the next 30 years, poverty grew from 50% to 70%. Under or unemployment grew from 15 to 70%. Public debt increased from 240 million to 16 billion, while the share of resources allocated to the poor went from 20% to 6%. In fact, by the year 2000, 50% of Ecuador's national budget had to be allocated for paying its debts. It is important to understand the World Bank is, in fact, a U.S. bank supporting U.S. interests, for the United States holds veto power over decisions, as it is the largest provider of capital. And where did it get this money? You guessed it, it made it out of thin air through the fractional reserve banking system. Of the world's top 100 economies, as based on annual GDP, 51 are corporations, and 47 of that 51 are U.S.-based. Walmart, General Motors, and Exxon are more economically powerful than Saudi Arabia, Poland, Norway, South Africa, Finland, Indonesia, and many others. And as protective trade barriers are broken down, currencies tossed together and manipulated in floating markets, and state economies overturned in favor of open competition and global capitalism, the empire expands. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Is being taken over by a handful of business powers who dominate the natural resources we need to live while controlling the money we need to obtain these resources. The end result will be world monopoly, based not on human life, but financial and corporate power. And as the inequality grows, naturally more and more people are becoming desperate. So the establishment was forced to come up with a new way to deal with anyone who challenges the system. So they gave birth to the terrorist. The term terrorist is an empty distinction, designed for any person or group
who chooses to challenge the establishment. This isn't to be confused with the fictional Al-Qaeda, which was actually the name of a computer database of the U.S.-supported Mujahideen in the 1980s. In 2007, the Department of Defense received $161.8 billion for the so-called global war on terrorism. According to the National Counterterrorism Center, in 2004, roughly 2,000 people were killed internationally due to supposed terrorist acts. Of that number, 70 were American. Using this number as a general average, which is extremely generous, it is interesting to note that twice as many people die from peanut allergies a year than from terrorist acts. Concurrently, the leading cause of death in America is coronary heart disease, killing roughly 450,000 each year. And in 2007, the government's allocation of funds for research on this issue was about $3 billion. This means that the U.S. government in 2007 spent 54 times the amount for preventing terrorism than it spent for preventing a disease which kills 6,600 times more people annually than terrorism does. Yet, as the name terrorism and Al-Qaeda are arbitrarily stamped on every news report relating to any action taken against U.S. interests, the myth grows wider. In mid-2008, the U.S. Attorney General actually proposed that the U.S. Congress officially declare war against the fantasy. Not to mention, as of July 2008, there are now over 1 million people currently on the U.S. terrorist watch list. These so-called counterterrorism measures, of course, have nothing to do with social protection, and everything to do with preserving the establishment amongst the growing anti-American sentiment both domestically and internationally, which is legitimately founded on the greed-based corporate empire expansion that is exploiting the world. The true terrorists of our world do not meet at the docks at midnight or scream Allah Akbar before some violent action. The true terrorists of our world wear $5,000 suits and work in the highest positions of finance, government, and business. So, what do we do? How do we stop a system of greed and corruption that has so much power and momentum? How do we stop this aberrant group behavior which feels no compassion for, say, the millions slaughtered in Iraq and Afghanistan, so the corporatocracy can control energy resources and opium production for Wall Street profit? Después nos acusan a nosotros de apoyar el narcotráfico. Sí, no, después es Venezuela la que sale en las listas del Departamento del Tesoro, el Departamento Antinarcóticos, la DEA. ¿Qué decías tú hace poco de la OTAN? Que era una organización. Una organización terrorista del Atlántico. La OTAN se convirtió, o bueno, desde que nace, pero la OTAN, ¿qué termina siendo? La OTAN termina siendo la empresa de seguridad y vigilancia de las corporaciones que pertenecen precisamente a los países de la OTAN. País que nos llama la atención, inventamos una excusa, mandamos a la OTAN
matan de manera indiscriminada a quien se les da la gana, y ahí vienen las grandes corporaciones de esos países, nos asentamos y ahora vamos a la reconstrucción de la democracia en esos países, la democracia occidental, la democracia de las corporaciones, que son los que se hacen millonarios con los contratos jugosos que sacan para literalmente reconstruir un país que ellos mismos devastaron a punta de armas. Vamos a leer algo de Grano de Maíz antes de irnos. Parece que vamos a trabajar hasta el 30 y después seguimos el 2. Nos odian. Sí, yo creo. 2012 es el año del Che. Esto es por Grano de Maíz, Tobio Valderrama. Las ideas del guerrillero heroico, o mejor digamos, las ideas del teórico heroico, son las únicas que nos pueden guiar a un triunfo definitivo en el 2012. Hacer que la revolución se afiance de una vez por todas. El Che es un ejemplo para los revolucionarios. Él supo entrelazar la práctica con la teoría, hacer de ese binomio la guía para la construcción de la revolución. Y supo, junto a Fidel, entender que el motor de la historia, lo determinante en la lucha de clases, es el espíritu, la conciencia. El Che captó la esencia del proceso cubano y lo transformó en teoría que debe guiar a los movimientos emancipatorios. Le dio continuidad a la idea que motorizó el Moncada y a la Sierra Maestra. Elaboró con valentía la teoría económica que correspondía a ese movimiento histórico. En ese empeño se enfrentó a los extravíos soviéticos y a sus defensores en el interior de Cuba. Esa continuidad del pensamiento de Fidel, de la Revolución Cubana, que es el sistema presupuestario de financiamiento, la crítica del Che al sistema soviético soportó la hazaña histórica que es Cuba. A partir del Che, de la Revolución Cubana, la humanidad comprendió que no es posible una revolución sin una fuerte conciencia revolucionaria. Esto es, sin la visión de sociedad en la comprensión de los problemas y en su solución. Y sobre todo, que no es posible una revolución sin una alta pasión por el líder y por el objetivo revolucionario. Estos son requisitos indispensables para que los humildes se transformen en constructores de sí mismos y de su futuro, para que superen la condición de verdugos al servicio de los oligarcas que los despojan. La conexión líder-pueblo, la claridad de objetivos son la tríada donde se sostiene la revolución. Esa es la enseñanza del Che, que está presente entre nosotros, indicándonos el camino del triunfo definitivo en 2012. Las tentaciones saboteadoras de la integración social deben ser superadas. Las tácticas del estímulo material por sobre el estímulo moral deben ser desechadas. Ese camino conduce al fracaso. El pueblo, tal como lo hizo en el Paso de los Andes, en Santa Inés, en la campaña admirable, debe asumir su compromiso vital con la construcción de su propio futuro. Es necesario seguir el ejemplo de los próceres y de los líderes que lo dieron y dan todo por la humanidad, solo pidiendo a cambio la satisfacción del deber cumplido. No es posible pretender que la sociedad recompense a quien no hace nada por el bienestar de ella. Eso sería una estafa que pondría en peligro a la misma nacionalidad, a la existencia de la patria. Aprendamos del Che, de ese hombre que tal como Cristo lo dejó todo por la causa de la redención de un pueblo que a veces no comprende a sus salvadores. Hagamos el compromiso de que el 2012 la higuera no se repetirá, que San Pedro Alejandrino no se repetirá. Con Chávez resteados y con Che en el corazón. Chao, nos vemos mañana.